Kāre pēr he wāhi I tuatu I te whare pāremata hei whakamana ake I ngā wawata mō te oranga tonutanga o te reo Māori. I tēnei te rā whakamutunga o te wiki o te reo Māori, I whiua atu ai te pātai ki ngā kai tōranga pū, he aha koia pū o rātou tūmanako mō tō tātou reo rangatira. He kotahi rau 22 nā mema pāremata. 22 nā Māori e iwa e whakamahia nei te reo. E rima nā kai kōrero Māori o te rōpū reipa, e kore hoki he ārero koiake I tō Shane Jones. O tira, e kore oti tika I a tātou ki te kore tātou e whakamahi ngā wā katoa. Te kaumā whārawa te pakeke o Kelvin Davis ka tahi ka ako I te reo. Hei tāna, kai ten hotauira tonu. Ka whakatikangia I taku reo, ka homaingia e ia wetahi kupu hau pera I te pāorora mo te huaki I ngā mātaitai. I roto I te pāti Māori, he tokorua. Ko Peter Sharples me te Ururua Flevel. Kei te kōrero hea te āhuatango te reo Māori ki roto I ngā pakitaro te wharenei. Kau pēr te mea e kaha nei ki te hāpai te āhuatango te reo Māori ki roto I ngā whakahare, a komiti, a wharenei. Ko hone harawira me tōna kotahi mo te pāti mana. E whitu kei roto I a nahinara, I nā kei a hekia parata te kaha. Kei te kōrero Māori ahau, koera te whakahau ki a tātou ne. Aha koa, ka taia e koe te kōrero pai kāre rānei me kōrero. Nā whakaaro o Shane Jones? Me te whakatena tēnā I a rātou me prākitihi. Kaua rawa te reo Māori waiho kia kohurutia I runga I te arero kuare. Hei tā rātou aro, kei roto anō I te noikore o te Māori, te oranga mo te reo. Tini Molyneux, te karere.